The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkundla and Administration. Angivusele mbukeli ngiphinze ngwemukele elihlelweni sive siyathuthuka lihlelo ke mbukeli lo watiko ukuthi likuniketa yonke intuthuko leyendakalako event laseSwatini lokuvuselako nguye nokwazi iphumelele wakadlamini. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela umsebenzi wekwendluliselo kwelibloho letimoto ihlamba masoka low level crossing bridge esiveni sasekukhanyeni. Kanti labendlulisela lo msebenzi ke mbukeli kwaba ngibo baka Micro Projects lona libloho lakhiwa ngibo baka Jack Constructions ngemali lebalelwa ku 35 million emalangeni. Sitawuphinze sive ke mbukeli ukuthi sive lesitawuzuza kulo lelibloho sibalelwa ku 3000 lesisuka khona kamanzini sisuka khona ekukhanyeni kanye naseluve. Asingene elihlelweni mbukeli ngethembe ukuthi utalithokozela kakhulu. Lokuphela kwalomsebenzi sekwende ukuthi sivele singaphansi kwalenkhundla yasekukhanyeni sisale silala behle kulandzela ukuthi besidvonsa kamadima ngesikhathi sasehlobo njengoba kuthiwa bekungaweleki na ugola tinthethe lomfula. Ngekusho kwabaka Micro Projects lo msebenzi walokwakhiwa kwaleli bloho inhlaba masoka libite uhulumende wembube imali lebalelwa ku 3.5 million emalangeni kanti belakhiwa inkampani yaka Jack Construction ngekubambisana naso sive salenkhundla. Emcimbini wekwethulwa kwalo esiveni ngalokusemthethweni ngibo baka Micro Projects lowemukela libandla lebelivela ka Micro Projects naso sive kwaba bucopho basemkhulamini egameni lenkhundla council yasekukhanyeni umnumzane Nkululeko Magongo lobonga kakhulu kubambisana lokwabakhona emkhathini wasogondraki naso sive na usachutshwa lo msebenzi. Alamaveni kulukhuni kakhulu na ufika lapha eTulu. But siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi utasethwala ahambe nathi. Ngicela kunibonga kakhulu nje committee sive semntwana enkosi umsebenzi lomuhle siyanibongela. Awukabi melula ngiyathi usanikadonsi kabi nje melo into enithola melula nje nayithatha namba nayo yindlela isuka khona bakwayichaza sihlalo lesikhala sihlalo ukuthi isuka ngakuphi kwethu nje bonkosi unibongela sibe sehlamba masoka kuyibongela enkundla uyibongela live lemntwana enkosi eJokovu bonkosi awu mhlawumbe sesitawukhona kuyolapheka kahle clinic sesitawukhona kuyantu banifana bayesikweni bangasabanjwa abantu bendlule ngemabhasi usho ukuthi nembala kuyasenjethu nalaba wendako boba bedlamini bophinda lo solo sekhuta lona lwandle solo ngumsebenzi wawo emakhosi bonkosi siwabonile nasasebenzele ekukhanyeni bonkosi. Lo wakhuluma egameni lebaka Micro Projects kwaba ngumnumzane Phinda Dlamini longumthuthukisi khona ka Micro Projects lo wabonga lokubambisana kuye Godraki naso sive lebesiphuma ngetinkhani nakusachutshwa lo msebenzi walokwakhiwa kwaleli bloho. Sithunyelwe office la Micro Projects baphathi bethu kutonivakashela njengoba sanivakashela nakucala sanivakashela ngisho nisacela le project angithi siyajabula lokuthi niphumelele emalangeni. Kuncane lesikutele ke namuhla kusiko lokunganani. Sitovala le project namhla emalangeni. Anthi siyakhumbula ukuthi siyakhile, sayicetha. Sabuya satochecka ukuthi kude la ngathi kunetinkinga khona angithi. Sabona ukuthi khona inkinga letikhona angithi. Sabuya na kontraki satotilungisa angithi malangeni. Siyakukhumbula lokho. Sanika sikhashanyana ukuthi nichubeke nilibuke nihambise eGulumba lapha ngithi nihambise ama truck ngithi senohambisile eGulumba senohambisile ama truck ngithi malangeni. So namuhla sitolivala kuthi ikontrakt wethu sesimkhipha ngalokuphelele siyevana. Namuhla leli bloho silethula kini seleno ngalokusemthethweni siyevana malangeni. So ngiloko malangeni lesite ngako kuthi kontrakt wethu siyamkhipha selene. Siyathi ke into naseyakho malangeni ukuthi siyenda njani. Uyiphatha kahle. Angithi lokho selenu niliphatha kahle. Angithathi lokubese siyethi malini nasengiphetha ngoba sidaphinze sicabana.
Letimali bethi khona tiqhubeke tingene emalangeni sesikhumbuto leso siyevana. Kuthi atiqhubeke tingene. Nakufana nangabe nje kukhona lokulimalako lapha imoto iyashayisa anti tabe kushayise nini kulungisa bobani kulungisa nini so lesikhwama asiqhubeke emalangeni siyevana sina sitawuhle sibuya nje sendlula nathi sitabe sesingakede blowing but sakhanza lokuthi lapha Nkosi yami sekukhona lokulimele nangakulungisa uyabona ukuthi sekutakuvimbela kule kuqhubekele embili nekuthu cishe ngiloko malangeni lesidengako Umnumzane Solomon Mavimbela longusihlalo welikomiti wendlulisa emavi ekubongela lenkhundla yakhe ngalolu sito lokwakhelwa leli bloho lathi umkholo seliyimphendvulo yemithandazo yeminyaka neminyaka. Ukhuta lona lwandle kuwo emakhosi akuleli ngekusicabangela sive sawo ekutheni sisitakale ngato tonke tindlela fana nalenkhundla yakhe. Lathi seyakhelwe leli bloho lelibita imali lesizumbulu lesingaka. Umkholo ubonga nabo baka Micro Projects lababambisene naye kontraki wakuleli JAG Constructions loholwa ngumcondzisi wayo umnumzane Joe Clover. Sanibonani siveza semlonyeni. Solomon Mavimbela ngakhona lana esigodini sasemlonyeni. Ngiyabonga kakhulu kuphumelela lapho khona uNkulunkulu endile lokuthi niphumelele nonke. Nani nitoti vela bantu la ngibona basisitile ngoba sisitakele kakhulu bekunene kuleli bloho sabambisana nalapha lapha kulukhulu khona nalapha kuqeka khona bekumatima ke bekunene lana kusete leli bloho besuwela matima abantwana nomfulu ugqele bebangakhona kwewela singakhona kuye emakliniki sahamba ke sacela kuMarco wasiva ke wasibisela contract wasakhela ibloho salakha ke matima singekho kahle bantu lesinabo la abantu bashoda into lengikubukileke kakhulu ukuthi yini indaba besishodiswa sinenzawo yesiwa besiyakhiwa kwenelidamu lelakhiwako shothi ke bantu labanye besicembukana ekhathi kepha ke ngebubele bakontraki asibeketelela noma sishoda wasakhela asisita nangebantu nje bakhe asilekelela senda ke sathutha nematshe asithuthela nematshe yizeke ematshe lamaningi akuzange kusaba ngilesivumelwane ebesisikhulumile kwatholakala ukuthi seside tindlo tekulayisha. Umnumzane Joe Clover longumcondzisi wenkapane iJAG Constructions lebeyakha leli bloho naso sive sasekukhanyeni naye ubonga kakhulu sona lesive ngako kubambisana nenkapane yakhe nakusachutshwa lomsebenzi nangako kusebenzisana nabo baka Micro Projects. Umnumzane Clover uthi ubonga kakhulu bona buholi baka Micro Projects ngekumethemba ekuchubeni lomsebenzi lathi umnumzane Clover ube imphumelelo kulandzela ukuthi lenkapane yakhe beyicala ngca kusebenzisana naye Micro Projects lathi uyethemba ukuthi lobuhlobo lasanabo na Micro busatochubeka kuvulela amanye emathuba ekusebenzisana. My name is Joe Clover. I'm the director of JAG Construction. We are here today thank God to hand over a bridge that we've been doing for Micro. We completed it on time. Yes, there was a few hurdles we came across, but we passed them with time. And I'd just really like to thank Micro Projects for giving us an opportunity to do the works for them. This was our first bridge we've done. Utawusita nje bantu labaningi kakhulu ngoba lana nje bantu labendlulako ku 3000 bakhona imiti lekhona la sho singasitakala kakhulu
nebantu nje ke labahamba kuthiwa ukuthi baya kubokhanyeni kubonkundleni labavela emaceleni nabo bathola indlela lenhle yokusitakala ukuthi isheshe ifike ngoba kuyindlela lejubelako ayifani nalokuyojike bomafutheni uyotsanzalade ngale la so uhamba nje indlela seyiconzile seyilula. Ngakulokunye, umnumzane Solomon Mavimbela longusihlalo welikomidi lalomsebenzi walokwakhiwa kwaleli bhloho letimoltolo ihlamba masoka low level crossing bridge ubonga kakhulu naye sokontraki ngekuthi ababambise ngisho nasebumatimeni lathi besihlangabetana nabo ikakhulu ekubutheni wona ematshe lapho khona sokontraki wagcina asebenzisa tincola takhe uthi nemandla kubo basive bese kaya ngekwehla. Wasisida ke contract siyambonga ke kakhulu naye ingasi naye wagrova lapha asaqhubekela khona embili kungamlungela indodana yakhe ihambe kahle. Lokunye ke lengingakucela Nkosi yami kuMarco asiside akukapheli lapha nje lapha asibeke khona contract asakhela kusashoda jiyashelela atisakhona ke leti moto kuyembili kanti phela kunekliniki yethu embili kunesikolo ngasembili so ke setiyahluleka ke manje sekufana ke manje ukuthi kude la sendele kona contract kanti phela usakhela nangamane nje makho aphinza amane asiphinze asikhongele ngala nangamshiya lowa hawu sitawuhamba kahle kakhulu. Yiloko nje lesicela ukuthi Nkosi yami sishikisha tandla kakhulu. Kuphendvula leso sicelo umnumzane Phinda Dlamini longumthuthukisi lobekade amele baka micro projects kulomcimbi wanxusa lesive ukuthi sichubeke njalo nekutimisela nasenta tintfo kude kuthi nasifaka lesinye sicelo sitokhona ukuthi sivakale. Nathi sibonile ukuthi kunenkinga yokuhamba ngeke sakhe libhloho bese seliba yo high telephone. Sisibonile sicelo sense sifikile ka micro sisasetshenzwa malangeni siyevana asikahlali sicelo senu sisasetshenzwa sitawubambisana nalamanye ema ministries malangeni kusibambisa ekuchubekeni nalomsebenzi ngoba lo msebenzi mkhulu naleti imali edzingeka kodingulu so sitawubambisana nalamanye ama ministries sibona indlela yokuthi nisitakala kanjani emgwaqweni ningasheleli naloko siyevana bonkosi. Siphinze simbongeleke naye lo contract usisitile kakhulu kube bekungumuntu lohluthukako mhlambe ngabe usishile e10 sangaphumeleli keja ke namhla siyabonga kakhulu ngoba naku libhloho selihle sesitawukhona kwewela bantwana bethu batawuwela abasana wemuka nemakliniki sesitawukwati kuya ngoba indlela seyikhona. Ngiloko nje sikucela ukuthi Nkosi yami labakhulu bombingo le etulu mane sivakale baphinze basisithi basisiqatha sitabe sesiphumelele. Ngakulolunye luhlangothi sokontraki umnumzane Joe Clover naye ukhuta lona lwandle emakhosini akuleli ngekusekela sive sawo velonke ngekuthi sakhelwe imigwaco yakanokusho pheceleti ema concrete road upgrades lena emimangweni yaso ngekusebenzisa tona tinkampani takuleli letisetincane kude nato tithuthuke kule misebenzi yekwakha leyahlukahlukene. Umnumzane Clover uthi uyethemba ukuthi lesive sasekukhanyeni sitolisebenzisa kahle leli bhloho laso nangekulinakekela mihla yonke. Sive nami sonke ukuthi sasifike ekugcineni na micro kakhulu sibambisene bekhona kuba kunyana but ngelisito labo shemeni namalume nengisimelani neke nalabanye nengibale bonke but basite kakhulu. Again, I thank the community for helping us, and yeah, we look forward to getting more work from Micro and working with the
the people that we'll be meeting on the next project, and yeah, I think so. I think I just again like to thank Micro and the people we worked with. There's nothing more to say. At least I just thank again the community the last time that we've come to the end, and we're handing over the bridge to them now and to Micro. Sibonga Micro ukuthi asinike leli thuba ukuthi sisebenze. Sithemba ukuthi next time bataphinde basinike leli thuba. Noma nje kube kuba nema difficulties lamanenganyana but ngeke siwakhulume nyalo. Sesifike egcineni, siyabonga kakhulu. So ngani sive. Sihlalo welikomiti umnumzane Solomon Mavimbela ubonga sona sikhulu sasenyakeni umfanenkhosi Jekovu nalabanye bamfabenkosi labangephansi kwalenkhundla yakhe ngekuthi batshengise yona inshisakalo yekuthi lenkhundla yabo ithuthuke ngesivinini. Umnumzane Mavimbela ubonga nalo ligalelo lelidlalwa ngiyo inkundla council kusukela kusafakwa lesicelo salelibloho. Siyayibonga nje kakhulu inkundla, induna yenkundla, bantu babenkosi labasibambisile kwekuthi basendele tonke tintwe tonke lesiticelako kutholakala ukuthi abasiniki ubulikhuni bayasisayinela nje sihambe sibanike basembabane babuye ke basichase kulungile basendele umsebenzi kutholakala ukuthi uhamba lula ngani ngoba bantu abenkosi basisingethe kusi basibambise ngoba intuthuko nabo bafuna ukuthi intuthuko yethu isihambe kahle kubantu babo sifike kahle noma sibidwa isisheshe sifike emihlanganweni indlela seyilula. Lo wabongela yona inkundla council yaseKhanyeni asegameni lelilunga lePhalamende umhlonishwa Apollo Maphalala kwaba ngumnumzane Clement Dlamini. Lo wabonga wagangatha kuwo emakhosi ngalolusito lokwakhelwa lelibloho. Ubonga kakhulu yena sokontraki umnumzane Joe Clover ngekusebenzisana naye Micro Projects ekuchithweni kwalomsebenzi lathi umlangeni sowube yimpumelelo. Kusele abantu abenkosi lesinabo la. Ngiyambona umfanenkhosi wasekhaya emlonyeni ukhona umlangeni wami. Ngiyambona umfanenkhosi loswekhaya kaLodwengu. Le ntasi emnyovini yes. Siyabona abantu benkosi labanye bakhona labo nkosi bafundisi bethu bakhona la. Mhlawumbe ngalokukhethekile. Asivusele baka Micro Projects lebakhona la emalangeni akithi. Sivusele na contract wethu. Siyajabula nje kakhulu lokho ukuthi sicela sobabize bafakile abantu balakhaya ukuthi lo mgwaqo awukhokho kuyaphuma etulu lapha uMicro. Micro bekunene siyamthemba ngokuthi ngalokukhethekile futhi sembonga. Siyabonga Micro. Uyabona sikhuluma ngaMicro Projects bonkosi sikhuluma ngengadlangadla ndawo njalo. Isimbi. Uyabona isimbi noma ungayileka kangakanani ayibendi. Minengi imseli lemihle Micro asendele yona Dawu Swaziland as a whole. Siyakubonga kakhulu lokho Micro. Ngoba once wafika kuMicro, nithi ufuna sihleleke kuphela bonkosi. Lokuhlela ngaloko ukuthi ke bonkosi nothi sihlukise kahle, silikomiti, sikhethane, sente konke lesikwentako, emva kwaloko sibuke ukuthi sifuna ini ke manje emangweni wethu. Nazo sisho sifuna ini, sesiyabuka ukuthi sihlangabeza kanjani ke kuleyo msebenzi. Ya Micro akaze ale bonkosi. Njolinye la. Lesicela uyasendela kanjela kufanele sendele ngayo. Ngiko simbonga nje special Micro. Ngakulokunye umnumzane Dlamini ubonga kakhulu nalo likomiti lathi lisebende ngako ukuthi khandla nakusachutshwa lomsebenzi. Ubonga nabo baka Micro Projects ngekubalethela sokontraki lobekaholwa ngumnumzane Joe Clover lathi umlangeni usebende nalesive ngako kwethembeka walicetha nangesikhathi lebesibekiwe. Kwesibili bonkosi akasibonge contract. Ngakabuyi bo chairperson bami. Siyabonga contract. Uyathi kusebenza nesive contract kuyesinza. Ngoba nganiyela ngasive siyathi kusetshenziswa la. Dilhlubo diningi lamakhaya bonkosi.
lo mnye sobambekile kanti bekufana at M17 phela eSIT akasaphumeleli bongosi phela ukuthi le manpower siyashoda la but umsebenzi ufuna ukuqhubeka uyabona mos contract asafuna ende njalo ngemanje lesi sikhathi sokushoda lokho but ke siyabonga kubetela contract sikubonga kakhulu lokho abantu abakethu siyakubonga kakhulu sicela kusho bongosi ukuthi siyanibonga bekunene bekulukhulu sicela kusho babe silanje bangishayela umzala wami inkosi lapha sokunje lenta njani sokunje uyabona kodwa finally sidile sifikile sifike khona because siyanibonga sivesela ekhaya siyanibonga committee siyakubonga wabesihlalo babe mavimbela siyakubonga kakhulu babena babesimelani leli committee lonke nje liphelele because siyabonga lo msebenzi bonkosi lona leniwentako ningagcini la futhi siyathi lokusena lesipiliyoni sewena lemsebenzi yethu bonkosi ngoba yabona ngabe umholi wesive sena leyo project uphanda sokugcina sokugcine lwathi lolunene usile project la sayibamba kanje ngaligcina sayinqoba siyabonga Nkosi yami commit nesive salakha bonkosi ningathi lonke bantu bakethu la khaya bosimelani ngathi ukuthi bobe besimelani boba bemavimbela encenye kukhaya besebaniphatha kabi khona kanti akusiyo ukuniphatha kabi injongo lenkulu bekuthi kuphumelele lo msebenzi ukhazi usincenye igama nemavi saphakama sacina uyabona boma ke bashesheke bayibone ukuthi le nto siyasisebenzisa manje lena lo muntu ngasosiphatha kabi wena ngathi siyahola asihola phela sinela kanti siyahola vele yethu le project bongosi Seyiphetha inkulumo yayo endvuna yenkhundla umnumzane Clement Dlamini wase unxusa sona sivele singaphansi kwalenkhundla yakhe ngemavi lagcinile ukuthi sigadzane ekutheni ubede lo weba letinsimbi ledakhele libloho bese uyotithengisa kubo scrap yard ngoba uthi lokho kutobuyisela lentuthuko yabo emuva ngemagama amafishane nje ngicela kusho bongosi lokuthi njengoba sebasinikile laba ucontract le project elibloho bongosi asibaphatheni kahle sibambe kahle bongosi kuyenteka ke emalangeni lamanje ngicela kusho nje lapho ukuna nenzaba yaka scrap yard bongosi ngiyabona sibe siyamkhumbula noma siyamathi scrap yard ngitibale nayo la le block lakho nje isimbi le ngiyabona nalibona kuyenteka masabela ngoti ke maningi bongosi kuyenteka bangena hexola bapotote bagobe kwaba scrap yard ngisuthi ke wena nakubona noma ungumake noma umfana noma ngubani siyathi kunento lengiyisolela lapha manje kunabafana bakhazi bemela lapha njani sheshani nibike bonkosi kungangende kumonakala ngilo likwethu lo ngemandla elo bonkosi nithi khandle into lokuzuba impumelelo bonkosi kuze la kusasa ke micro noma uhulumende wethu abuye asikuphese kahle shesha abuye noma sisebenze kahle shesha abuye futhi uba nendlebe kuvothi ngilaba hayi laba basiphatha kahle kakhulu basheshe babuye mina nje amagama ngasho njalo bonkosi egameni lemhlonishwa wethu MP kuthi siyabonga kakhulu bekunene nangemso lingathina bonkosi siyakubonga kakhulu akhuluma kuwona lo mcimbi naye ethula emavi ekubonga umfanenkosi wasemlonyeni Prince Mandlenkosi Dlamini naye wekhutha lona lwandle kuwo emakhosi akuleli ngekunakekela sona sive sawo ngayo yonke intuthuko kulelive ubonga sona lesive sasekukhanyeni lathi umlangeni besikaze siphuma ngetinkhani kutosebenza naye sokontraki lobeka lethwe ngibo baka micro projects bekunene ngibonga nonke nine bemlonyeni kakhulu nje ngibonga emaqhawe ngathi ngalelinye ilanga mangifika la ngakhanza abafana babhuqa khonkholo ngathi lethani bafana nami into obamba lelifosholo ngalibamba lelifosholo ngehlula labafana cha bekunene ngiyanikhuthada lapha nje kulelitete la lingana kakhulu nje kufife emanti la vele ijobhu inkulu mbamba ngona kutawufuneka emandla enu awuphumani bantu bakithi phumani impela luthe lukhalo luthe kakhulu ngona kutawakhiwa lumgwaqo njengobe
lo khulumele umhlonishwa ngimvile ke mine bengidude naye induna yenkundla bengidude ukhulumile wathi laba bakawethu vele utawukhuluma nabo utawuta netigulumba kuhwaywe la kube kuhle kudzingeka nini ikakhulu bomake fakani umfutho phela emahewini nipheke lamahewu nite la awu bantu bemntwana enkosi Jokovu ngiyanicela lokuthi nifake umfutho labantu labakhako la bayalamba abangalambi ke ukhona wena make amen. Kulandzela kutsi lo msebenzi uzuze sivele sibalelwa ku-3,000 sikhulu sasenyakeni umntwanenkosi Jekovu naye ukhuta lona lwandle emakhosini ngayo yonke imetamo yawo ekutheni sive sawo sithuthuke ngetindlela tonke. Umlangeni uthi lokwakhiwa kwaleli bhloho ihlamba masoka low level crossing bridge litosita kakhulu lesive seNgwenyama lesisuka kuBomanzini sishaye ekukhanyeni naboluve njengoba uthi iyajubela senokuthi sihambe ngendlela lenze yasemafutheni. Sijabula kakhulu ngokuva ukuthi nathi bese ngala ngale bekunemisebenzi lokuqhubeka walolu bridge lebelele ihlamba masoka sijabula ukuthi solo kule msebenzi lesiyisebenzisako lesiyisebenzako intuthuko and sijabula kakhulu ukuthi thina siqhamuke enkundleni yasekukhanyeni ukuthi kunele nje ukuthi siwabe kunyasele emakhosi asifusisele nemigwaqo nyalo silana nakhona solo intuthuko nalana bekuvulwa lo phinzele kepha solo intuthuko iyasebenza laveni sijabula kakhulu siyinkundla yasekukhanyeni sijabula kakhulu sithi inkosi tonke eqala nyakeni nabo bonke labathintekako kule ntuthuko sikhutha libayethe asiqhethi sisibayethe wona ngaphakathi ngeku-understanda ukuthi lonke le misebenzi lesukumisiwe ngilena le yamemetelo esibayeni yathi inkosi asigijimeni sisinkwe kude leli live lakhe liphile limithe emaphupho lanka lebekanawo sijabula kakhulu impela siyacela ukuthi abayiphathe kahle le-infrastructure. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikuphathele umsebenzi wekondluliselwa kwelibhloho letimoto khona esiveni sasekukhanyeni ihlamba masoka low level crossing bridge njengoba sivile ke mbukeli ukuthi leli bhloho litawuzuza abantu lababalelwa ku-3,000 labasuka khona kaManzini labasuka ekukhanyeni kanye futhi naseluve. Bobukela ke mbukeli sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV nokwazi Dlamini uyakuvalelisa uthi asibonani evikini lelilandzelako usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration.